Dobrodošli na video kurs osnovnih veština prve pomoći. Pred nama je serijal sačinjen od 7 kratkih filmova u kojima će biti prikazano kako postupati onda kada je naša pomoć potrebna drugima. Gotovo je sigurno da se svako od nas već našao u nekoj izazovnoj situaciji u kojoj treba reagovati brzo i preduzeti mere bez kojih bi nečije zdravlje moglo biti ozbiljno narušeno. Nezgode, povređivanja ili pogoršanje postojećih obolenja, nažalost, dešavaju se svakodnevno i nemaju sve isti ishod. Međutim, ono što u takvim slučajevima može napraviti suštinsku razliku jesmo mi sami. Svako može pružiti mere prve pomoći i to je prva stvar koju treba da znamo. Naše veštine, spremnost i prisebnost nekada su čak i presudni u kriznim momentima. Iz tog razloga, usvajanje znanja iz ove oblasti i njihova pravilna primjena predstavljaju važnu kariku u lancu lečenja. Istovremeno, to je izraz brige za ljude oko nas. To je dokaz solidarnosti, kao i način kojim povećavamo sigurnost čitave zajednice u kojoj živimo. Zato počinjemo sa edukacijom. U današnjoj lekciji obradit ćemo temu bočni koma položaj. U ovom segmentu ćemo da stavimo povređenu osobu u bočni koma položaj ukoliko osoba je u besvesnom stanju, a nema povredu. Ruku do vas postavljamo pod uglom od 90 stepeni, suprotnu ruku hvatamo dlane na dlane. Postavljamo ispod obraza, suprotnu nogu hvatamo za koleno, podižemo i rotiramo osobu ka nama. Postavljamo je na lakat, rotiramo i zabacujemo glavu kako bi oslobodili disajne puteve i pozivamo hitnu pomoć 194. Bočni koma položaj je jedan od osnovnih manevara koje koristimo prilikom pružanja prve pomoći. On ima višestruku namenu, ali prvenstveno služi da bismo osobu koja je bez svesti zaštitili od mogućeg gušenja. U bočni koma položaj stavljaju se osobe koje su bez svesti, bez povreda glave ili kičme, ali koje imaju očuvane osnovne životne funkcije kao što su disanje i rad srca. Iz tog razloga, bitno je da utvrdimo stanje povređenog kako mu ne bismo naneli dodatne povrede. Takođe, prilikom primjene ove mere moramo biti spremni na različite situacije u kojima je vršimo. Težina pacijenta, mesto gde se nalazi, odeća koju nosi, mogu nam otežati posao. Međutim, to ne treba da nas obeshrabri. Svako od nas sposoban je da pomogne. Naše znanje i veštine dovoljne su da nekome olakšaju oporavak i spasu život. Važno je ostati smiren, primeniti neophodne mere i obavezno sačekati dolazak službe hitne medicinske pomoći. To nije toliko teško, a može napraviti suštinsku razliku. Učeći mere prve pomoći, mi smo ti koji tu razliku pravimo. Zato postanimo deo rešenja. Naučimo nešto korisno za sebe i za druge. Važno je
Važno je zato što na taj način postajemo deo brzog odgovora na izazove sa kojima se možemo suočiti.